Kethejiebie Jehovah Tje, Boy Vizala, Bo Kekhrieie Radirali Kemoy Ketsache Baya, Dziesekhrietuo Arhakiliozano, Kenise for Shotuo Kelerpete, Mo online no Kepekro Kebapete, Kelusiawe, Sirotie NBCC, Khriesarüüko Tisoza Zanu, Kenise U Khriesarüüko Pete, Pelupe Khriesiawe. Jedo Kerüsuo Kehunu, Nyepu Diesevor Uko, Vatsaketuo, Uko Pastor, Dr. Ruokuovilie Sachü, Tsalinu Uko Tasaketuo, Eno Dziesekhrietuo Krüomo, Mu Bazhakese, Eno Kekhriesanuo Liezietsu, Mu Eli Thejaphruonuo Mechüo, Uko Tereno Keze, Mechü Tsali Ku Krekiniedi Pfhe Puo, Hau Chielie Tuo, Diekepu Tsali Krüta Bazhakese. Chielie Chielie. Zapudiebu Keshodie share Zaputi Selaliduo, Kethodie Kephrü, Eno Ketouneilie Chielie, Hu Kethosenuo Prasa, Eli Kevichanuo Miachieo, Kethosenuo, Uko Petela, Kechakechüu, Eno Kethosenuo Kire, Associate Pastor, Musashe Melifebuo, Eno Kekhrieie Belho Kire, Zaputi Kabe, Uko Tsaya. Acedo Pfhe, Kethosenuo, Daniel Tutepu, Kusopu Nunu Mefepu, Daniel Tutepu, Kusopu Nunu Mefepu, Israel Kesami Die Babylon Kidikinu Kaba, Juda Kediu Jehoiakim Dikilie Dziesekhrietuo, Babylon Kediu Nebuchadnezzar, Jerusalem Nuvordi Sure, Siru Jehovah, Juda Kediu Bu Pokro Leta, Sachiriu Kepinyofe Kiunu Mabu Horisa, Pues Sokose Shinar Kizunuvor, Di Mabuko Piepo Hugo Kinibu Nubawa, Sachie Kediu Wepo, Ki Kemeho Kazao, Ashpenazbu, Israel Mie Kedi, Mu Kevimie, Kresa Ule Ulu, Diekepu, Zivi Hasita Kehupu Nui Kesimie, Mu
Hatsam hala simu hakele kidiki nu po Liezietsu kevi mi Khriesarüüko ta jaldian mi hasimu po diese uko Pethakeshüu la siru kidiwe ti sonhe kidiu ke tsamu zu nunu se uko ya tsasa jese uko Pethakeshüu sidi stiu Chielie uko bu kidikiu nu bali Kevichanuo la soko donu judai mi Daniel Hanania Michel mu Azaria risa Siro kidikiu nu kezau uko zatose poe Daniel pie Belteshazzar Hanania pie Shadrach mu Michel pie Meshach mu Azaria pie Abednego Deri Daniele kedimie ketsa mu zu zakesoko pie putko po perhua moliketuo leta slapu kidikiu nu kezau ki po bu po perhua moliketuo la cha Siru ke penyopa Daniel bu po Kidikino kazao ni tsele mu po Khriesarüüko Kidikino kazao Daniel ki a ni nyepu kediu prile po nye ko tse Krüomo ke shogo petosete hanu po nye tse mo nye ko tsemi ko ki tatse Ketouneilie ro nye ko atsu pie ke Miachieo sawati tita site Daniel le she Kidikino kazao po petopie Daniel Hanania Michel mu Azaria meho ke baoki mpejeri Zakir nkituo ko to Dziesekhrietuo he ko bu tsegituo la ga mu Krekituo la zerbi kasachi sidi nthuo he ko mu kediu ke tsa zasa ka ba ko tsegetso ko kengu mehosachi sidi nye kedipo nguli tuoshi su medzidi kitu ko gitsasachi sisa slap pukesa hau po metolieti Zakir uko mehosa site Zakir she uko je ko kidimi ke tsa seka ba ko kizivi mu uko luoko Ketouneilie Sala uko Kephrü kidiu zakesu ketsa ko muzo ko kasamota sidi ga ko pie uko tsata mu ke penyape ke sikele mu lesam hasi ke hu ponui siligetuo do ke viko se nyodie ha ko tsasa mu Daniel bu jem ho mu u ho pete tsa sili ke vi pie tsasa siro kidiu ki uko ze vogetu la kidiu we putiu chekesu zolietse Kidikiu nu kazau ukoze Nebuchadnezzar kivo mu kidiu ukoze kertsa siro uko pete domu mipuri Daniel Hanania Michel mu Azaria mhili mata sla uko bu kidikiu nu bata siro hasi mu tsamhala si kelie cha kehu ponui kidiu uko ketokesaki bu kidi khro ke ba ke medio ko mu khrathema je kesiko thupi themuko peteki vaker viko ketsa poenguta Siro Daniel le Cyrus Diekepu Thejaphruonuo Kechakechü bata tsegetso Korint mieko kirio tu te Pfhe kusuku mefadi nunu mefadine putsugi tsayu apostol mie nejoko ta kemet Dziesekhrietuo nu mie pete ta duya Deri mie borubi Khriesarüüko keja nyesi mome setui nyeri su ngule ke tola ta jezoje reje mie ke huburi mhapete nu ukethekereya uko su cheketse shota ya keja zere ngule ke tola zo siri uko we shota le ke Pfhe ya zo sala awe si tu modi ta tu mo mori akeme thopo ze ke vetu mo amie Kethodie Kenyota akawa kelhola a amobu shezache di kediechetuya. Kekhrieyie nipuki umejemelo lidowe. Kekhrieie penyofa Kerüsuo nipu Jehovah. Tisoke vipo pie heko chelasdi Hekobu lavordi inzanu kekrotho Rasho njapu tsamu ntsen ruli kevi Bavado pomakere hause lavordi heko ke luto kesa nteja holam pe jewe Bahuri nipu heko theti sojahanu Nyonyo Kresarüüko ukevi thotinu Dziesekhrietuo pe uvecheledi nkepelenu luto kecha Nyonyo hako ha tisojatsdi heko Uko zedi Kerüsuo ntsen rumun teje hulil hobawe puti haulam peje ke penyofa ke metoni pu Jehovah no nke di bauginu nyonyo ko mehos sibaya cha
dienu heko kipu keshekem he nke method meuto tison heko mehodi heko yaro goze ketula heko vordi tiso jaho haritso kelezo nke tsikevi nke detho nte jaso kosa tison heko tso sibaya kechalanu heko bo nte jao nulhudi anipu kerenuri keninuri nushonunuri nke kuma thadi tisonye heko ke lugi chekeze mahakwa peteginu nzeke pero mo mpenyo tole keja nteja hako halari mpejewe medoko vitor nteja ko ja thorzo ke penyofa nipu jehova bavadohanu no heko ke penyofa ketsla heko nsen rusatyo nreshotyo njaputsatyo nzapuke me yeshatyo di mpinu volete ndieno heko chatha ke shatwe ani pu heko bono ke thomo ro fanano nreshole ke vi masi ke kropie che do heko me po ke ke chutsaje nyonyo ko porhi ke kri ke tsunu njaputsatyo di do zfavor mhojno be ni pu no japu be te ko sedi medo ke mi chele di heko japutsa ka sa ko ginu zabu zapu za ye chekele tseje ni pu jehova nkitu ndie ko sedi heko rofa vatsa sate ke penyofa ndie ko rofa die salane ni pu jehova rofa ke ko nke krosa moliro heko tsmuje nie hayo hanunu ke rana zowe rana lere heko lepe heko viechele simodaya pocha ko sile modaya le prale simodaya ru nipu non thongu mejidi chedo kepu kerana pe tenu ke ma sarfa heko me popo ketsegi matho chasadi heko bo chedo ri dia ha ko harana pe heko ro fatsa pe chope hila ke liye ke kro ke ko the japie ke shunu ke ko thoya ke jape te ko tsepe ko ka sasaje Japie ni pu heko matho chavo ke to pette ko mogi sesa heko mojuri di heko chat thale di heko bo kershoti ha hazedi rofa ke lunu phi ha puri mpenyo sa ke lie ke krothe jasi ke tsepe heko matho chavo ke to pette ko mogi sesa che di jisu heko pette ko ha ke liu zanu ni pu jehova nki chamu heko meje melose awe amen. Kekhriesanuo Pfhe Seko Kecho Tapie Uko Chielie Kesuo Keche Keko Deshe Zevordi Seko Kichi Suke Koze Puche Temie Pete Kobuchi Suki Volie Jisu to Seko Seke Lalietuo Po Diese Mezori Po Upe Bazo Unu Mechü Tsali Uko Buvorlienu Khriezosielie Po Belho Po Unu Miachieo Utemien
toya jisu moro emesa kelieje jisu bu ubiero unuzie pardo uche peri pie pose tuo tatro temie pete kobu jisu ki volie jisu tuo se cose che la lietuo temie pete kobu jisu ki volie jisu tuo se cose che la lietuo. Ketherü Kethodie Kephrü Balido do Pergido Pethakeshüu tu te bengu kusuku ponunu Pfhe Pethakeshüu tu te bengu kusuku ponunu Pfhe Unur nyoketse mu unni ketse no ke penyo feki vo ketse ki picha menyolie penyo vodi ranaki liwe hale ke moko rasho kakese ki viko Kekhriesanuo na ukoe Miachieo tsemolie siyamo Kekhriesanuo na meri Kekhriesanuo umho pe maya zium hale ke momie Pfhe Diekepu silia No prasadi tsmoketao ki no prasa moketsu viko zotzela Kekhriesanuo na umho kekra kebara ke Mechü baya mudieri krataya deri nowe uke penyo Pfhe prilie Derim hapete lesero hau kidzo lam hakevi pozo liepum ho kedimie pubu baketse Hangu krakileki seko Dziesekhrietuo krataya nye pumie pumhi pie seko meho kese shetsa po kemevi kedipo baga nye kikro am hakesho se pongu Suse kinyimie kinyi kapie ke bauto upetseya. Puai po jova nunu ke vortui po latatuo. Puai Mechü di vor mu po jenu po mhatse kelie po rise po medzile lo.
chiu ti soza pete poi ke zinu hatsam hakre chiu nu sho ketsakena munuye pogi bapi Temie ke hupuri ke penyo fe khapie po ke tsakini hanyara ko chiu se pu nile ke vi ke ko chiu pu bu po ya ngu ke le mu pum ha thonu pu ni ke le ha u ke penyo firm ha prozo puai po ke lu mu ti soza ko rakra philie tho tsala ke krila mona u ke penyo fe ke ni be po chu wate Chie uko pastor tsuke vor eno nisa lebu share Khriesarüüko la teja tsasodio Khriesarüüko petebu she thalidi teja ulili nuya mu ke cha tsuke wa she uke huai ke niza sipo tsepie ba mu petebu su pe preleje ke tsase ke pesisa che puti khabe uko pastor tsuke vor eno nisa le tsase ya Khriesarüüko she thalida mo shora Kekhrieie nchukefa kemasatho kerkethoni po Jehova disoza kejapo bie hego pete gotsasa di hego bulaler mozunu nrasho nteje munja putsele vigetse bie hego pete goketslam peje bauhrithie nagamie baptisme ke hukit depo NBCC Krobashi Sokonu Ye Khriesarüüko Uko Zedin Rasho Nteje Ukola Cha Idi Hegobu Bote Hawaha Sedin Rashuli Vigatze Nopie Hegopa Tegotsegasa Betegolam Pejiwe Ye Khriesarüüko Chales Mugatze Nipu A Tio Asiwe They no Angumejidi Akigelitui. Abun Nukola, the Chabaganiri, Amejimolosu did no. Abu Putia Mulete. Mpeje, Nipunon Tio, Judo, Nunuko, Mikichu Depo, Kesor Ho, Kevig Mulidiller, Mozuno Tashi, no Sugo mi Pubagaza, Khedi, Ugobuller, Mozuno, Nrashosetatate, Mpeje, Khriesarüüko Thejaphruonuo for Tsole Modame Chite, Kekhriesanuo, Njapuga Tsali Pagadala, Humie, Nipu Thie Nkehunu, Vacation Bible School, Hichuni Megola, Japuga Tse, Ntajasidi Ugozeka Zagato, Thejaphruonuo for Kekhoyadi for Tsole Moda. There is Sogopet Tegolari, Nipu Amejimoloya way, no Angumejidi, Agachagalabe Ugo, Pethakeshüu. Nipuno, Dienu, Higokipusagaza, Chielie, Quid Tefapangu, Kusosorunu, Vorlike, Ugo, Nerhuchu, Utsagasa, Ukepenevum Honzunu Poroshuke, She, Hiko Honzunu, Nerhuchu, Renew Monzunu, Ntajamengudi, Nki Hiko Mejimalo, Zoe, Hiko Mumejidi, Botiahanu. Nunogo Mikichu Depo, Ler Tashi, Ugo Kelhu, Kigidi, Befovordi, Jedoaha, Disohatsoleshi, Nipono Komipubagaza, Pethakeshüu, Hapunri, Gersukerviano Kabalegato, Bamo, Mozuno, Sala, Kekhrieyie, Nidi, Ler Tari, Mumejidika Joravasa, Siro, Ukelhuse, Menudi. Taja Mengudi, Ludidiller, Mozuno Tagazugo, Jabits Pisa, the Higopet, Tegobu, Tajaga Sanguche. Nipono, Sayeze, can you know, Tubia, India Tubicaza, Asa, Potivunu, Nipo Geditsa, Mo Shedi Geditsa Galiki,
mhozunu mhikemunu mhozunu po tugetsu mu vigetsu mu vigetsu watsagilala no jabe putsakasa yesu ngule suzomanga ni po Dziesekhrietuo azaria Diezedi ke dimi po suzoshiri po nkitu Diezedi po nukapie Ndiego chumuzele ke shurfu bu temi benzege tuko benbe temitsa ke metyo rshotbe ki junu sike jer shuda ga zugo ba tebi bekawa sidi kuogele bienzagise Slano putika cha, puatikatsa tirpibutsa, mopobu, puatigunu, temibu gerlingule, si, kidebrini pu, mpesishi, tie, heko Khriesarüüko tsagaza, heko kelhu, heko kedime, sumowe, deri, heko Thekha heko Krünyoko, kedirvinunu, no jabyogo ketsa, ugo chatanunu, heko Sechurse, heko kemejimo, there heko Krünyoko, mejile tawe, no jabe, Khriesarüüko, tsidiller gata, Krünyoko pette, zje, ukobri Thekha kesurho, mukelitui, Kevichanuo tsasa, Rega chatazarbiyokutsa, Munipu sidi, Tie Krünyoko, Dziesekhrietuo, ukobu, Rega chatajarmule, mun kinu, Thejaphruonuo mukelitsuji. Nipu no Pethakeshüu la sunu pusagaza. Hare Khriesau Khriesatigi nilije. Jiu Khriesa tiu nubun tsbe bobo ponile. Deri silije no hanu Diekepu. Keni dier khasa deri manuele morgasho no pusa. Ye Khriesarüüko sedi hetibavo. He ni hindu tsudidi. Kenyun he kakali vigatsa no pusate. Suginu heko dinya ketsudo no shiri pusa. No titsa samyo Dziesekhrietuo tiki solbu ke ditsa. Temiko ke dimepo mengu gatala. Tie heko nipu pokel huginu sigile. Pue temiko prida si. Sidi Nkitu samyo fele mudi. Tibo vorto musinhe Ketherü shutsepe ntejirin kinu ke khruchado ege suri fele mudi bo temi ko pridi rshutsepe rsho der no sulile muda sidi ke diga chunu no pobelewa diese haki debri miyeshi heko vakakra heko Krünyoko dierzele shimudia dierzele shimo Die heko chataga sukuri zele shimodi heko huke rutsatuya heko teo heko Kevichanuo heko kemetsaka merkro heko kesikele nkinu kukele puri ngule komo kemidise keteshekerja nigemotse Diekepu hakesho tenukesho krapye heko kelhugi heko kikrugi soko watiri nidale vigatsa heko kelhugi to no heko ngumejidi heko kejovasje nipu no hashidino pusagatsa temye ke hubri nkhiya gatsme no smye khriesiya shi no smye gosia sizomana mpelelidi nkrpridi ndezidi luketumye no smye yaleto shi pakepeka tanukesho tatsukezi Miupesegetse, miupesupem purgetse, Tiguno, Nunogo Yaledo, Sala Nunogo Mpelelice, Mosidi Pusa, Tie Khriesarüüko kra, Hubenyo Pisa, Solampe she, Temika kra, Usibevilito, Dziesekhrietuo, Tie Nipu, Tejokevi, Tanukemene, Kogamo, Sedin Nzatsugami Yedodi. Urhetsa, Krüta, mu temikevi, tenukevi tsagaza, gokelhulam peshe. Tie Khriesarüüko bu, susa, mengukel hotsukele, ntajabi Khriesarüüko tje. Tie uko, pasile gazuko,
세디 군이보 이보 히르나 헤테미에 헤세예 그렇다 쓰기도 디보도 데리 너의 볼 기쁘서가자 딱히 위기에 서가자 서게도 도저 서가지고 메뉴는 후 우르헤츠디 우도저 매츠다모 게타사 게타라다모 시대 우르헤츠딜 흘러로 딱히 위미츠디 자크하게 위무게도 소리 부서 데리티에 해고 사단의 해고 개위부 무제 수업도 최도 차도디 개미 고가만 하겠어 거자겠어 셀러 개위미에 갈후기 개시geleng우gel이 갈후기 우gel후기 위미에 후게서 지비 카피우츠게서 갈후gel이 메고기 벤와 되리 돈니 쳐서게서 해고 스서 시we 테미가 크라스누 가대 테미가 크라 탈레로디 때주대 니부 다니엘 조리 기준을 후버게서 부어케펠레라 노푸 크리가슬라 무노 부어푼두 르뉴디 피에카 조츠 후머쇼 테지머쇼 크피들 후머쇼디 부어푸 카피에 츠길레라 게디미에 자고 레이 맹무몰레 테 해고자 해고 발라를 탈을 하고 저가크라 테미가크라 벤나데 해고 게르스거비누 해고 크리고 무모리 게르스거비누 미에프리 해고 무몬헤디 해고자 해고 크리에 포토케모 시가저 세디 루가저 테미가크라니데 수고보 벤나디 우지비르 벤스와 우케쿠르 벤스와 우타케비르 벤스와 시디 타누슈르가다 테미가크라니마 니포노 소고펜을 기비 게크로카스체 니포 non tiene puso que se hekopu que shome setsle silero que shoi tayo thardato sidi puso tie he Khriesarüüko mitsagaza tionu heko que peler supenisumorshite jabye he Khriesarüüko gotsidiobu u que pelenu metile so tsle que tu kigidi tsleruga nipo ndieko perpet pesule ndieko zepatsle Ternuр nyebensle, krupile, Dziesekhrietuo, silero. Sugopenle gevi, ke kubi hegotsde de no pusa. Salatie, jabe he Khriesarüüko gotsdi. Ugo bun tejakevi, no tipego ketsa. Tsali gevi me, ke shigele gevi me, ke metsagamr khome. Nipu tejakevi go. No pie, here Khriesarüüko tsagasa. Ugo bus sogose, ntejidi, nipu no pie ugo tsagaza. No ugo yatsagasa, tsepevit horgasa. Miki, temikakame humbenguri, ngulemo, munipu no ugo yatsepevigas ugo lebas jadi. Zaki chuki chibo, kijana bodishi. Sugosapie, miezekaza, mietsega tepu, miekanitsabakra. Miebo ginom hasile, miebo la tepfile, ike zu tajat savolekevi, no jabe ugo pa tegotje. Nipo, heko kelhuti hausa, heko segaba mi purbamo, non tuyego sebadozo, non tuyego pa tepalhusa, monipo tie, heko bu, pa tegobo susile di, se, npenyule, nkrupile, ndiezele, nchanutule, mo no jabe. 니네고 쓰지 니포이가 마켓 가선기 힘이지 몰라머셔 차치 차솔레모 데이니포나 히에 Khriesarüüko tsoffe 세머거셔 우고맹우 배뜨고시 사람한테 잡혀고 쓰지 우고 펠레디 크르피딘 디제델 후티어로 너히가 차타 잡혀고 쓰도 뭐고 바토고는 우고 루서 잡혀고 쓰 필요디 부스테 살아우고 부티에 Ndiago gitaledi, tepfudi, herna, tsepejie, kirkruva pejie, grotho tsepeni, dinza yetsatadin kikavortsolekevi, jabye, her Khriesarüüko pe, tegutje, tetcha gigtaguri, online non reshugabaguri, tetcha kiran japutsuga de pette, not here,
ugo Kekhrü Tsali ugo bon bu Kekhrü Khruomo logo nidi tajabe herna hetemi tsepeni du jedi pago sedi arhakele Nazareth Jesu Khriesanuo ani po jovanki amejimolo soe. Amen. Ki haki pile ko mo va bo se thasri pela le dama.
pili ke mogo she thasidi pili je uko che ni pu zanum hase keler ko kengule dio che do chalie tsasa ke thago tenu ko protho kingu kile kola ke cha eno tefusena sorye dikon ko Pethakeshüu gen horebadi nipu thejiruwe hey kamasatu keroketu heko ke penyepa hepo jawa ti suzaka zapu mo bavado pomma kere ho kapi heko tsala beje un zatwe ke kenyepu jawa no heko bu ke zakere ko disidi nshokata nimmedo serbi zamana heko bu khakesonore zapu tsamo kesonne se heko chatakeslam beje un zatwe ke kenyepu jawa che don ke pelemego zapu gchalano unishedi no prumuzabe heko tsagasa ma hyoselale nzano ke ngulide no zabe hamogische na ga chak masalije di hekapatame hile thomegu sen zapu tsugavonu keriro kada dogza pugenyer kalabe ke dinusleje Pethakeshüu ke nure kalagale Khristazanu chamu himmeji malasawe amen.
Chie Kepesi Kabe and no Visovoto Kire Tsaya. Khriesarüüko Kenise Pethakeshüu. Vorkeze Jaz Kechakechü Tinu. Liezietsu Kezemie Lapenudi Kechakechü. Kechati Kebapengu Ukehu Tsper Petebu Kerevodi. Liezietsu Kezemie La Chaji Keze Utsper Pete Kieshewe. Ukehu Pete Tsper Chikevor Enoli Methani Sachü Zadijame Suru Nye Nipujinu Relide. Kechanu Kekhrü Varkrasabaje. Nasa Jase Nunu Jatenye Kehu Meribu Khadaketu Se Kepesishaya. Moroshataliro Kehu Kipuri Meribu no Kebago Ze Kefesiliche Ketse Se Utsuprako Ki Chashaya. Vorkeze Nipu Jadu no Kevidjen Mere Nipu Die Se Kesashato. Kepele Mekobu Kerushuti Holari Chabadi Kerevor. Nipu Kerusunu Tejangu Peleje Ketse Se Utsuprapete Kieshewe. Khedi die Nese Parte Kehutsi Shepa Nia Pileje. Temeje Nichugo Kroto Razachekezunu Enoli Vipretunia Sorhe Associate Pastor. Eno Kechakechü Belho Associate Pastor. Eno Khotu Richa Associate Pastor. Khedi Razanu Nichugo Zedi Nipu Japutseje. Kepele Mekobu Japu Mikolamu Razami Kola Chabaji Ketse Sedi Chasea. Zilu Kephrü Nipu Japu Chielie Kekhrieie Japu Leseki Ketse Tibalido Mu Uko Pastor Dr. Ruokuovilie Bushedi Japu Lesnye Ki Ketse Tibalido. Eli Pekru Senyo Yese. Eli Tenunio Yaoju. Nyogo Pfhe. Chie Khruomo Khriesarüüko Kire do Moshe. Che do Nipu Dziesekhrietuo Uko Bazhakese Uko Pastor Dr. Ruokuovilie Satsu Bushe Diekepu Sele do Pethakeshüu Uko Tsaya.
Dziesekhrietuo Ruokuovilie Kenise Pethhe Kelusia Thie Khriesarüüko Tisoza Nipubu Zapie Jodo Khriesarü ler Kekechü Tsegaba Pethhe Kelugi Dziesekhrietuo Tiene Temye Keze Kroditsedi Ukepenyo Furishokete Jisuri Putiki Pojapu Tsegeti Krodiki Japutsegete Kethodie Ngulia Mujisu Krodi Hodzunu Japutsegete Temyakakra for the Pfhe Nabakete Pue Miapupukete Retseseketu Temyakakra Hodzunu Ta Deri Miapupukete Retsepekrisenekete Sedi Temyuki Japutsebaya Kaja Ugo Kethodie Ngulia Sutuiche doza shuri uko Kroditse di uke penyo fere sho bagetse ti haunu uke penyo febu u mi pupu ketse Retsepekrise tiene uke lutau u ruopfetau u ruopfeke lutau zedi ni pubu pudiese u peteretse kasasake lietse tiene Kroditse di uke penyo fere sho bagetse tiki uke penyo fedie aziu la pubanye aziu fela pubanye Akenu keba ko lapubanye kete lewali kivi shikete baya deri uke penyofe po uko melu siru po sukisa zedi umi pupo kete retses kasasa ketu mengu mu pelebawe uko Kekhriesanuo tisoza shikete la Khriesarüüko di makropo pu pekrata meche deri upete larizo Uke penyo fedie, uko pete, ritse kametasuya kaja, uke penyo fediwe. Tsali ketse kroto, queen ko me yese ketse. Uko tsali uko pete kriri shibado. Uko tsali kezedi tsali tsiya kajanu uko guitarist po, brain me. Po tsali po zokese po me yese. Too much love will kill you. Uniu natsutordi lugete upekawatu kete puzose mu potali zokese hautemeta po pukimyefe unye kevada di tenuke krifupo zel lugeta she po tsali hau zose Freddie Mercury uko tsali uko donu tsali tsiya kaja usheketa she po karakra hato chekete tichipo tikelie she Ticinye po di ketefedi hetefe genyeche po tribute nu tsali hautsese. Freddie Mercury zeme hoseli ro ugo kidzunu tsali tsevi kete po fem hekete miapuri po fe po tsali go tsliamo kete po kem hedi tsliamo kete rene vi kete parliamo kete po tsali rene yakajami ko su sibado. Porque lu pun hichuki zeme hoseliro po puhu hulatse ugo pomerhinu ngubaya sigitla lesikinu po bulitse piasi mi pukre po bie katekrekate krapiasi haigitla nu po pokelunu insecurity pokelunu krukrekate pamogete mengagete kelupegete michegete tu ni pusherde talikete kemeyemi po chekeli tiki po Lu po me dochdi lugeta Jesu como que lu petechdi lugeta po ke lunu shuo gete kechdi po nipun chdi lugeta po HIV dadi po ke lu petzipiwa mu po karakra tinu puziu gizo tsikese ugo hanu petasdo Tsalidiyo me hosne Kwerbanu bagatagula presudo. I am just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I am far away from home, and I have been facing this alone for so much too long. I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I have been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you.
if you can make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You are headed for disaster because you have never read the signs. Too much love will kill you every time. I'm just the shadow of the man I used to be, and it seems like there is no way out of this for me. I used to bring you sunshine. Now all I ever do is bring you down. How would it be if you were standing in my shoes? Can't you see that it's impossible to choose? No, there is no making sense of it. Everywhere I go, I'm bound to lose. Porque lunu, Mechü Tsali Dziesekhrietuo, Puziu, Khedi Mercury ke lu, Mehobadi Dziesekhrietuo. Uro ke tse, Khe ke tse, Ki di chidashi, Ki di chiwashi ke tse, Uko kinu voliro, Google nu, YouTube nu Tsali tu Pfhe, Renasiri vi. De puro ke tse, Khe ke tse, Ke krike wa, Mi pu akipushe ke tse we. Mi pu akipushe ke tse we, Ake kreda hu muru. Mi pu ke tou akipushe ke tse we, Ake lu, Se ke kreda hu muru. Po frustration, Po Tsali tu nu, Hake kraba ke tse, Uko chi ke tse muli vi. Khriesarüüko ke lu tie me hoseliro. Hake kra, Ha Kire ke kra, Zeke seze ke tse. Ma uke vke buke tse, Hake kra, Bake tse, Uko hako muli tuo. Ki dzu mo hoseliro Bible nu ke pu Sodom mu Gomorrah. Hau Diekepu tie uko hau muba ke tse. Uke umura mo hoseliro, Ha peteko, system peteko lepsta ke tse. Mori temi morality ke vikesho ke dadi ke view sidi luya ke ja suzo shuri collapse ta ke tse temi uto ume dotsidi luda ke tse ke to cheke huiwada ke tse mora ke midi tie pier to ki zu chufu ba ke tse tie putu ke mo hato mesaka mo ke lu immorality pornography hako tie ki zu chufu zu ke tse Kisiki ya ko tse chazi ke tse. Tia ko ha me hoseliro uko ke mura hai ke tse grapije. Kisiki ya tse cha ke tse. Temi ke ze kimi nipu ke ze lumota di ke vada ke tse. Hau pu ke baki ba hushiri u tse premier donu. Uke penyo fa ke kienu. Kimi nipu tse di ke vika sorose di ke kye ke ngumeje di luke ba pi. Temi hako haki mapu chasake nu zemeta ugo kize lukelie kisaki ya tsukelie tiche Pfhe anniversary tiche sere anniversary tiche hidi anniversary suke jiri tsupie hichu kesami ko chata nuvapeme kisaki ya Khedi keze luvolia zo ketse kizu kasaba ketse puba ketse popular culture utoniu kinnatsiri luketse Krümo ke kake fada ke tse shimureo ke penyo fa chatano haidi luvolie we ke tse pu chaba we uke penyo fa ke khinu luliro how hai volia we ke tse tsidi hichu ke samye Khriesarüüko mi ko chata pe krasache ke tse sedi utse primi ko kiri chasaya tie Bible nuri pu ke se ke midi Khriesarüüko mi ki ke midi uke penyo fa diezenu lulieta Moritie ke luti haunu ki kimedi ke me toke lu potu ke me sake lu ki kimedi lulida ke tse Kethodie Pethakeshüu Ketholese ke saunu tu Pfhe Korintin me ko Kerüu tu Pfhe kusuku me Pfhe dienu Polwe pukese puota ke me Tsaketsenu Papete mi pete tatuya deri mi purabi jakra ngulia kaja nyesimo me sutui nyeri su nguli ketula tazo zoche rezumie Diekepu sekete uko Diekepu journey of life uke lureve haunu muri uke luti haunu uko ke lu uko context uko luba kete ti haunu hauri uko ke lu reve puzo uko tavoz kete How sedi uko ke lu medzisene.
race ta ke hu ke tse Paul idipu ke se hauli ro Diekepu liro stadium nu easy stadium nu rezia ke tse sedi thake che ke se Paul bo ba hu shiri hatiki Corinthian mi ko ke lunu ishmien hago rezza hau rezke mi yeste posi mu ishmien game how teach senu vapo rezia si ugo give you ayo rezu zedi kem here musam yedi teach senu vapo rezia ke tsa how nu stadium nu rezia ke tsa po su thake pu sedi temi take hoya ke sa su sedi puto po kepele ke luri medzse mu ke how sedi ugo kepele ke lu how nuri ugo medze ugo chata ke se mulevi ishmien mir reza how teach senu vapo baya ke tsa how reza techa te bietsidi reza ke ti ke tsa bizomodi how nuli ro ugo Pfhe Tsali kori tsa ke ti asi Chusiro poem gori praketiasi. Moaki midi uko rez ishmien mir rez hauliro uko Dziesekhrietuo ruofu Kekhriesanu poisidan ketsufupu Dziesekhrietuo ruofu Kekhriesanu uko rez hau reziasi. Ishmien mir rez hau no rez leketue mi po Greek mi tsidi penyokeli mi morsho. Tefu mi hanu rezia. Vordi menyo tiche Krikine di me fete ta bisikinu Romiebu lerde haunu uko zeketi rezeli ke vi chakrasa si. Mo tenu mi ko liro uko reze techa tebie konu rezia mo. Deri uko liro Khedi Tsali te fe tsaketi ke tsukonu mu siro poem tu ke tse praketi ke tse hakonu haidi rezia si. Mu ponle reza hau zepu se ke tse reza hau no ketia ke sa kwa uko Kevichanuo ke sa utse meta uko ka zata ke tu raru da ke tu vipo mulia ke tso ke klamo no uko za krauliro ni putsupo musu liro uko tehu setsia ke tse ke klamo no zeke za ro uko roshoya ke tse poisiden we polanu uko tehu hau sedi puru ke tse mato tse ke sala uko tehu setse ke tse ni putsupo tsubie ke vito tse yasi Pole puse ke tse hau sedi medzedi temye haidi reze ke tse nu zo shiri ke ti ke tse nu zo shiri ka zata ke tu viepo raru wida ke tu zakrapo la zo shiri temye urhetsedi ke ti tu yali ro po sidi puse urhetsedi ke ti yali ro pue po ke vito ka semor ke sho pue ski viko ke tse po futu ke tse zeri puse Mutia uko me hoseliro rez how stadium nu rez bucket how me hoseliro how we tiedze Corinthian mi ko Paul lesutupe uko tsakasatiki uko context tu Mutia uko Kekripo nu mo hoseliro uko context pu nu mo hoseliro uko ri tie uko kelu how we rez pu midi taki huya ka sami midi papo fevoze ke titu ke Hotu ke tse ukori uko ke lu hau context pu ba uko ke lu tse meta uko tie lu ba ke tse uko ta hau uko stadium liro tie u ke lu ba ke tse hau ba fu do hau lu ba ke tse ndun he lu vor ke tse uko penye fme do ro so du lu vo ke to hako uko contextu uko tie Uko context how ze sipe visa liketo. Mori Paul puba ketsa su sipe visa likevi. Keto lese kewe nu prekese Daniel lese how nuri uko me hosasune. Daniel lesunu Daniel mu pozeko ze tu setu ketsa. Daniel mu pozeko uko contextu. Uko luba ketsa tu liro uko mi dietsi di luba. Uko Babylonian mekobu uko telie. Ni uko teze vordi Babylonian me dietse di lubagetse. Daniel nyoko liro uko stadium liro captivity me dietse di bagetse tapunu. Mune bukat nazar po Daniel nyoko teze vorgetse tiki po Bazhakese liro. Temi kikim heketse grupo teto ga ketse po sokori Pethakeshüu uko presa. Daniel nyoko mi dietse voketse uko ke luja me hoseliro tiche ker tinye mu ker tepfe ba ketse late teens tiche ker tinye ker tepfe haki ba ketse su peleya
mu po ke diu Nebuchadnezzar uko zevor ketu po criteria hakem yesu grupo zevor liche di po ke su nu po ulhu vitzi ke tsmie usor ropo tu tige tsmie uriji vi ke tsmie hasilien ne ke tsmie mori havo teze sipe vi ke tsmie mori hasisalien ne ke tse puti betenu silien ne ke tse su u urge tu ya ke jamie zevor li morsho mu ke me yetos ke diu kinu hachili ke vimie ke diu kinu tali ke smie hasi ulhu uri ha pete putu ba ke tsmie zevor morsho ke tse zepu mu ko zevor liro Babylonian mie diese di uko petatuo Babylonian mie philosophy literature se di uko petatuo mu Daniel nyo ko uko ke lu me hosoliro uko Israel mie se di lusher ke tse uke penyo fu zonu nu lusher uke penyo fu chatau nu lusher uke penyo fu tu uko chata mosabo uko Krüta se di lusher ke tse seyepu nu there uko che uko context su tse meta uko mi dietsu di uko Lulazu getse, uko midietsu di lugetse haunu Babylonian mie uko tsuke diwa keto, uko reprogram tsuwa keto, uko tsubie uko bu Babylonian mie miedi le keto, Babylonian mie miedi meho keto, Babylonian mie miedi pu keto, mu Babylonian mie miedi uko ke lusu lu keto la, uko ke lu tsuke diba ketse, uko zevor, tichese uko training tsuke tse Kethodie nu mulie. Diekepu no go convert tsli ketuo. History pugetsa Ketosenuo Daniel mu go poseko zepu. There harabizo como Kresa oleo lukevi temika krari zevorsi. There temika kra compromise suwadi. Su ukepele u kabadi. Jehovah pele ketsu su kabadi Babylonian mie kemhiri luda ketsa. Babylonian mie mhiri leda ketsa. Babylonian mie mhiri Buddha ketsa. There Daniel mu pose ko uko ke lusu mibu cheke diwamo. Mibu cheke diwamo. There uko ke puker liro kenyo ngule to uko mikelu cheke dikelie su ngule vi. Ke diu harabizo ko mo uko ke Kekhrieyi kim hedi setushi ke tsukori kasa. Ke diu miznu ke Kekhrieyi ke vi toko zu ke vi pomakere toko uko bu soko so tsumukrido. Mo ko boso ko tsumu kribadi puti poshe uko zevor di ke diu modzunu tsuto di uko bu ke diu modzunu uko kikim hedi shili bashi dodzili bashi uko ke lu kikim hedi Babylonian mim hivor shi ke tsu su me hoketu Daniel mo pose ko uko tak hoso ke tsu sunu ke tiba ke tsu sunu uko mi dime tsu ba ke tsu tipunu Tioko context how nu me hosoliro, ugo ta how me hosoliro, ugo Daniel mu puzego zeke seya kazaki mheketse pakakari mulivi. Tie literature ke diwa ketse, die ke diwa ketse. Ha kemiche to temike lunu, hata se muke liu meta literature, die language, muke diu mise. Temye u literature bamo daliro, morisu ke diwa liro, u feu die shimo daliro, u identity bamo de yaketse. Bauri tie pitsumiko tie kemedze lako mikronyoko ki nyoko nyubu u die pusiche ketse su sedi katarose baya. Mo hame yeste ketsupo. Tie unyonyo kemedze atuidi bagetsuko. Unyo kemedziko u feu die shili moda ketshe shishu puwe hakiburi shili lozo musu kimi chekasa topo bagetse u kepele so shiri su kepvali kevi kimi chebagetse halanu tiugo RSS kom hatoko mo hosoliro literature no lerje ketsa hako mo hosoliro uko hichume sekichi ketsa uko animation kono no lerje haizodi Mikemetsidi selerjemo. There Krüta, Diekepu, Diesekhrietuo, Chielie, Heidi Luyali gets Timike Lu, Heidi Big Diwali Gevi, Gemichiba gets she gets a tibunuba. Marie, Tie, Gedu Mise, King Stable, Gedu Mise, Mohosaliro, Gedu Mise, Gizu Mehumenguko, Gizu Vinavirako, Gizu Joreliko. Daniel Mopozeko Soko Puri, Biamo gets
Theo ke lunu mo hoseliro ma ko pette ndun hikiri por here ko force ke tse ma ko reste force ke tse uko sokosiri mulitvi judo Khriesarüüko youth voice nu uko kisevor ke tse ko ngulito Primo flip lame hovo ke sunu mipo AI zetu ba artificial intelligence zetu ba kiki midi ki zu divorce shi kiki midi theme ke lu ke diwa de shi kiki mi voda tu shi ke tse ke Khriesarüüko me ke lu ma ke reverse ze ke tse o ke penyo fa diu nu takili gi nu rebi ke tavs ke tse ke tise ke tse hovo ze ke tse how nu o ke penyo fa diu nu talimoda ali ro mo po e push ke tse ubu Miachieo nidi tamor shuketse meka krata tuya deri mi porebi Kevichanuo tuo Kevichanuo ketu fetsidi tamoliro chizodi mieze tutu ketse chizodi mieze voze ketse sunue vodi u destination votu baketse tuo baketse kasu tuo baketse su modali vi musu pokemichiu ba kevito tuo ketse musu we ke penyo medo Peteri how tie uke penyo fe diununu uke lureve u journey how tasmo liro ke chaje ke la liedi ta ke tse how gimiche ba ke tse tipunu ba patsa ke new kusuku me fe suru se periodo sala awe situ modi tatumo mori a ke metupo ze ke vetumo kusuku me fe pengu prelasuto Resume ke hupuri mapetenu uke Kekhrieie uko su cheketse shotaya ke jatsre ngule ke to lazo siri uko we shotali ke lo fe yazo tsakini liro u aim u Miachieo bagete tsakiri liro uke lu u race the journey of life tsakini liro u kelhu how u journey how reve kelhu tavoze ke tsunu Miachieo bagete u aim po bagete rezenu rezegete mi peteru kemeru so ke vito tsuli keto jakrau muli keto mu po we pusigete a ke metubo hotumo mori apu tsapola simodi tatumo Ake metuboze ke vetumo ke ti tumo deri atsakabo atatu getu afutu getu asitu di tatu foto mo asu muletuo kete asu lanu anu anitordu ya kete polepu po ke dubu foto yashi po ke dubu feditu shi kete su sevodi ishmien mier reze greek mier reze haunu reze ya kazamie zedi ke medzva uko kadagetuo Jakrapula rezutuya. There I fitu gets mum hapulan luto gets sutemeta kahazatalikalo Jakraulanu I luto gets pueputo pusedi resumiesu medzisa. Mutiogo capeleuzo shiri, ogo ke lu hauzo shiri, sedi how medzigli ke vi, ogo ke lunu ba. Ishmin mir rezahaunu. Rezeketwe ogon hake pukeseke midi vikeli mezo shiri tazau shiku uko jakrawe nipu tsukuzo mupo we po zitalikelho jirietalikelho vie fetu ketsa pokelunu hawe po tus kemetisetu yakaja pokra kemetisetu yakaja mogetse po we pokelunu hakere ni zeke seketsa pudzidado puchamejidado I di haigets bulanu ludule. Kemejedu dule. Shubu haigets bula Ketherü da. Shubu haigets bula mibu jiu vabada. Mibu haidu pesebada. Kakilamo no Paul pokeluma hosoliro pue. Haidi pokelu ke kripo. Pharisee mitseli lugetse mibu pesewali genze mimipo. Teru fagetse mimipo. Pakishimipo. Deri pue kepeleulanu mibu peseketse. Mi bu Miachieo vegete, po Miachieo nikete, mi Miachieo vebazo shiri punu mechamo. Ketherü zo shiri punu mechamo. Kekhriesanuo na po Miachieo po hozuki papeteki vikozo kete.
Romeko tute teta kusuku Kerüsuo pue pusaketa a tietie zeke ke mejeketa hakwe amuli ketu tsuru afutu ketu zeke me zeke se hakwe hapurimo hakwe hapuri ala akevekebu achamejela ketu asu bamo kusuku sere tenye sere tefunu pue pusasaketa hapuriu ke penye fake kriunu atsetali ketu bamode oke penye fake kriunu asakowali ketu bamode nigo to achia vebache nigo to apesebache nigo to adukri watumu akete remere tutumu asi mekubame asla anumechamo hapuri hakom hapuri akepeleunu atsetali kenze kete puepum hichipo mechiba kete suwe po kruhipe pucheketefube bubu ke shuze ke perhekete puepuse kete ke sheme ke mejekete me apechepenne kete me tigidilie me te ruke shukome chitiu me vorke tutiu me muri kijunu ke kugome nyepuri haununu atsetali kenze kete puepum hichipo metsutuo Keke luzo shiri me hosaliro uko ke lunu hakakra zeke seke tsaba ha uke niriba tenuke shuriba uke chi u biepe shubali ke vi uke veke buali ke vi hakwe kramimi zuzu moro samo hichibo metzaba moliro Jesu Christagi ba moliro uke penye fugi ki kemetif ba moliro tie Hef vomo hatsavoda lekevi, temeke lunu, reme krokete. Mu po esalanu pue pusasakete, a Jesu Christa seu, mu purhilakeshu, sisanutuya. Mu hakwe pum hichie, po uke penyofu, nyo Jesu Christa, penyokulie negete, buzetu negete, hakwe pol seketefube, bubunu, meti takelie. Daniel ke lunu me hosache. Ogo Tsali putsegete Daniel midi Kephrü talie idi Tsali tsiya Daniel mo pose gozo shuri ukwe ke shimu ke Kekhriesanuo pue ake diu mizugi via hako sit aperubali ho ake diu mizugi via hako tsumukili ho puo su sedi putseperubal ho kete pusu pu decision bu pielie pue ke diu mizugi kete Kekhriesanuo tsumukili su pu bieka tachawale ke lo Kekhriesanuo Israel mie Babylonian mie uko vietsumukri modaya ketse ke digi mizu ke diu mizuginu tsumukri amo ketse Kekhriesanuo na Babylonian mie uko ketse Kekhriesanuo uko tsumukri kata moze seke diu mizugi ke form moze uko sununu kropo tsepie uko tehomeri gershunu uko tsiyasi moi ke medi uko uke penyofe chata khasedi uko bu ketse Kekhriesie ketse ko uko bu kunyo kedu botsada kedu botsul hoketsuko uko puri uke penyofu chatakapi uko tsekesu josununu mejidi suko kesedozi amoketsala Israel mi ko hakkibunuri Babylonian ke diu mizginu tsiamosi musuke mede Daniel amakkiburi hausedi abyepe ruwali ho hiko hauseli ho iketse pue sunu takemetilie Temikakra Daniel mu posego kim hidi tezevor ketsunu ba deri temikakra su krewa ketsa compromise suwa ketsa hatui Daniel mu posego Daniel nyoko kim hidi tezevor Israel mi nyo tezevor ko uko Ketosenuo ki ko ngulia ketsa ko kim hidi uko torau predi lusherzo uke penyo fuzo predi lusherzo Mosa Jose uko chatadi lusherzo uke penyo kiki midi uko seyugi matsavorshi geta mo uko Ketosenuo ngukilie uko bu unyonyo petha geta uke penyo fuzo ko kapie uki kachogo gitu geta ubugi pageta uti kegi tufu geta Kekhriesanuo uko bu sokosa rekratule getula mo ake midi tezevo getsuko Daniel mo posego rebizo como Kresake vi uleu luke vi tezevo getsukori Daniel mo posego ke midi pahako per doze ren share getsmi pre deri uko doze getsatiu vor uko zeke getsetiki talimoda getsa ke diu mizu mozunu compromise tsuwa getsa
Theo ke lu me hoseliro ugo pete lerdi ker shukipo kronu ugo su uge penyo fur shobaya. Fe pu sibaya ke tse tali tse ke se pete ke sipo sibaya. Muri Sunday school nu share ke tse. Uge penyo fur ke to ke ri chatako nu lu share ke tse. Uge penyo fur diere nedi lu share ke tse hakwa lesoliro. Tie Daniel mo posego ke lunu no sedio ke lunu mo hosoliro. Jesu Christa gi Miachieo u eimusu. Metche ke tsupo. Tege metif bamo ke tse su u ke vo pe zwali vikete. U ke zwali vikete. Ke zedi kwarnu tali tse shirzo. Ke zedi Sunday school nu shirzo. Ke zedi lerdi ke shokipu nu ke huzo. Ke zedi Khriesarüüko mato ke redi tse shirzo. Deri dozo ke tse tiu vor ke tse tiki talimoda ke tse. Daniel mo posegori uko ke mieketse shiketse zekese tie temeke lunu ake lunu shiketse zekeseli ke vi uko penyutif bazo uke penyufugi umhichie uke penyufugi uke pele su metze musu tekemetif sebamo ke tshe mie ze ke pekrotuo di lebali vi ke pele ke grupunu tuo ke tse lebali vi Sunday school nu sure ke tse lebali vi Deri doze ke tse tivor ke tse tiki u principles ko, u morality ko, u kepelemie chata ko puri ugi potocheli mo kada, takemetili mo kada, zeke setali ke vi tie uko context we uko hai ke tse punu ba. Deri Daniel mo pose ko uko kepenyo fe niche ke tse, u kepenyo fe tepeshuwa lo ke tse, u kepenyo fe mozunu mesata do ke tse. Uke penyo fe Kephrü hako uko melunu su sedi uko hako ze Kephriesanuo ke diu ke tseke melie ke se uko su uko Kekhriesanuo pe vole ke vi ke micheba ke tsa tanuzo. There is fear of God. Uke penyo fe Kephrü ke tsa uke penyo fe zayu po glory lanu lu ke tsa mu uke penyo fe nitsedi ludo ke tsa fa hako ha uke lunu Mechü di ba ke tsalanu pakere zeke seke tiki ke diu mizu mozunu zo shiri Kekhrieyie kizu mozunu kizu mehumenguko kizu seke chia ke hako mozunu takeme tili ke tue uke penyo fe diu gi taketse Jesu Christa gi takeme tiketse uke pelesu lekar jawa mo ke tse uke pelesu tezeke me tiseba kelie hau tezeke me tiseba mo ke tse she hau nu talimota le vi ke tse kimi cheba ke tse tie uko ke lu mo hoso so shiri tie hai ke tse tibunu ba temi ke lunu temi umengu krapi mu temi tie me hoso liro temi emotional hunger muri intellectual hunger spiritual hunger hako pete temigi tuya ke tozo deri uke penyo fugi takemetili moliro taki huzo ke tsu nu hufozo ke tsu subu mozuki metsme chidi uke pele ubutu moliro tie umengu hako temie temie sekechi wali vigete temie ke vwali vigete tie temie ke lunu ba Polves la pushe ke tse ape modi tatumo a fuke tu asimodi futumo a ke me tubo zedi ke futumo a tsuke tu asiba mie kada ke tu jakrapolari rezia aliro ai muli ke tu ka chachie bhage tu jakralanu a lutu mu asu muli tu ke tsela a hetsedi tatu ya ke tse pue pu Daniel mu posego ugo hakeme yesepo ugo ke lunu ugo decision pekelie ugo penyo fe Kephrü ugo ke lugi bagete ugo penyo fe zaye ugo mengu bagete ugo penyo fe nichutu bagete ugo melunu bagete lanu hakeme yesepo ke diu mizu mozunu ha decision ka sapo pekeli uliro ugo yeseledi kizu ke diu mizunu ke tse ke kriego biwa mo ke tse metawadaliro khalire dalivi le biwada liro really redali vi ni Daniel mo pose ko me hosodi hiko hau bieli lo hiko bu zukro mu katsuji idi sedi uko me hogeba uko mo ke ki cha
Theo ha Miachieo 这个字地不努吧。Deri uke penyo fe gibamo liro. Bie zikomo ko pete bie, meta zikomo ko pete metawa, vo zikomo ko pete nu vowa, me ho zikomo ko pete go me howa di tie timike lu addiction nu tu da ke ze. Utho udie chu tu da ke ze, umengu die chu tu da ke ze. Mutie popular culture how we tie ugo ke lunu Khriesarüüko bizo go tie kizu nu how wave how tas ze ke ze. How we paseke tor ke ze. Temie sekechi ke ze vie ke lu jobo. Zeke mu pe vise. Zeke mu pe unipi ke ze ke mie deri pusheta su mejia ke jako su tsidi su jonu luya ke jamiko pe kawaya ke ja. Ogo garise ya ke jako jedo temie ke kra. Sit bel se ke ze sit bel se mo di taliro po fetsa situ ya ke la market yu po sit bel locker yu po kreli di kabie sunu lock nu kasawaya. Musu chana liro gari mechanism where seat belt semane idi su ritali dadi po feu kasaso modeya. There were accident po zeka seliro su airbag palmo da getsa. Mori temie bikara zawa getsa. Kekhriesanu na po mechanism no setu di ritali de. There Ketouneilie setu mo. She gets la protection nu bamo. Mo ke midi tie usekichi getsa. La house the greatest deceiver di ke yugatori tsvaya. There are ke mide usekichi getsa. Ke tomo there vi idi pugetsa. Sero nilituo umengutsilituo ngulituo igetsa lady sedi lugetsa. Mahau gimichi bagetsa. Kristagi ukemere ukepele hau. Metsameche krukre. Krista kepele mozedi ke kefa setu mogetsa she. Tie repropagație sunu dacă criza vota le gevi temie penyotiv ba mengugo sedi Krista kivori vi Krista nici tu okeță Krista zayelanu lutu okeță mu Miachieo uke penyofă zayu kunyepo uke penyofă ke vic okeță zakrapo sedi utsutu ketsa Miachieo sedi Ruokuovilie ginu tie Pethakeshüu hako Dziesekhrietuo hako Ruokuovilie patsaseu tsakeriu liro oko kelu taku hoze ketsa the journey of life tsakeniu liro oko Miachieo aim po baketsa tsaseu liro kusoku mefe tenye tsaseu liro discipline mu training dodzo ketsa Muri uke Kekhrieie ketsa. Amie Pethakeshüu kenyota akawakelho la amobu shezatsdi ke Liezietsu ya amobu shezatsdi ke Liezietsu ya powe po puseketsa. Temekelunu tsikereto discipline. Training temekelunu kereto. Temekelunu hawe purese there is serese, Mechü ketsa. Po le pushe ketsa resujo. Sedi mi Pethakeshüu yadi mi coach chitu yadi to disqualified sawali kenza. Resujo sedi mi Pethakeshüu yadi resujo nu bali moda ketsa la disqualified sawaketu. Asuwe chili kenza. She ketsa la nu to apetche penepie. To amubu shezatsdi uke penyefu diezenu. Hovoze ketsa. Zakraumuli tuo ketsa asu hotsese tsavoya ketsa powe pu se ketsa ato amohau ato I beat my body amobu shezatsdi ke Liezietsu ya amobu shezatsdi ke Liezietsu ya mo translation ko pu ketsa literally powe puto po Bruce tsgetsa po Pethakeshüu ketsa po Pethakeshüu nu voda lo ketsa po kiutsro really to shi ketsa po Liezietsu ya ketsa po Pethakeshüu dietsla lo ketsa po Liezietsu ya ketsa po Kekhriesanuo ya ketsa po le go mi ketsa mi puzo puri do pichakaze ketsa puri talireda ya ketsa zekese ya ketsa po le temiezo
你不是个这啊，阿托阿个卡塞图呀，阿托阿个么子的是。我给别人发电视弄多个这，不你个毛吃好个这，不都个毛吃的，我给别人发，我给没些啥个这是开玩笑个这还是的路呀个这不 translation 不个这不托I smite 托西罗卡边会的呀个这个咩个这，我你这个不电视没得不。office tu vada muri po Thekha tu di vor liro pu diezemo ka bazeu shili liro kinyunu siro hachi chiz badi ke psebit upita ka fpri ya ja se wa half pen seven ya shi se siro riu lano na ke medi pole po putko siro ka bi po vgeta po putko po discipline se keta tu tsili lo keta ogo ke puger liro pol ke du puba shi ke tsu bu tau si sali to deri pol haidi putho pokem machbie Korintin me ko kenye tu tesoru kusuku diemu pengunu presaliro po ki midi po putho po discipline sa situ ya shi ke tsu muli to muso ko liro po Ketherü mer ke zka tsofa po ke petse zeke seke mi po peseke mi ke che khape po va ke mi po v ke hakonu po putho no how pete was hogetze give up to one hogetze po su tezege metif se di po kapelu ni go to jibali igetze ke bidi po su tsba ya kaza po discipline tsba ketze po po discipline se ketze how liro su po self torture se ketze su puba mo kinheki ko ketze kinu taru renyu me fupo punye fu unye ke gi shidi po Kutari kapie pujianu rewadi pusevorto. Ni gipesu sewadi su ogo patekeba. Pole shidi putu torture tsu pubamo. Tietemi ke lume hosaliro papu unimoda papu udzida shiro uto ugigetse utatu veketse papu tsedi uto self torture tseketse. Pole su pubamo. Der po inner man. Po mie tenuke su po uke penyefu Pukikili ke lusunu tudoda ke tsunu peshel ho ke ke pelenu thakemeti do ke posu puto pu hietse ya ke za posu pu discipline se tu ya ke za polwesu puba ismen me rezo ke puba ke za haunu rezke to po criteria liro rezke tu liro tekrekere balyo ke tsunu po ke luseme saba morso ke za chedo ke pu petsade ke za ke ne do ba ke tiki hako ke pu pia Khriesarüüko mo ke Khriesarüüko Khriesarüüko mo ke chiro po puto hakere Chielie ke to po stamina su bilap se ke tezo Dziesekhrietuo la po training se ke mori po hatse petsa ke mum hake duyo po rebit ke po tsupu mobu me java ke to la haidi Khriesarüüko reservoir zum hoze training su tsri asi Mutemeko bori training how nu lerli como mi bu rezu how nu lerli amo. Mu rezu how nu ler ke ticket we haidi training tsedi ler moliro hakki puniri ke visa krasu muli genze gezla. Mu hatiki go rezu ke rezu mi poe tseke hakke me yes seken yesatsi yasi. Poliro self denial. Mu self denial how mo saliro pole po akelu how bu atsa amo how bu shizatsu tu ya atsa amo how bu ke dietse ba ya ke self denial po ke dipo tsunne ba ke dipo miedan ba po putsu po mo kelle har nu voda modi su po o ke penyo fam har chataunu lutu ke puto po ni pun na tsada mo ke deri sakyanu pathala modi self mastery utu oke kakere ke liye utu oke kakere ke liye mu mi pue puto potspet ke su tsali ta ke tse pue su puto poke lusu ke khalene ya ke sa resume potse ke to haidi u discipline tsali lerasi mu polwe hai ke tse di poke lume tsedi ari tsedi a discipline tsedi a training we rese Ari ready uke penyefe shijitsu tumo. Deri tsake tu hau ani am hitje putu ketsala a discipline sepie am hitje sunu. A ke lu revevot zaketsa hau nu.
asunu a discipline se be sunu tali moliro a chau nu tali moliro a haizo di mi ke krimi mi de tatu ke tse a ma ke punuri ke visa khau nguli lo sala po su pu discipline se be sunu tsu ke tse Daniel mo pozego ke lume hozo so shuri ugo hau ha nguli ha ke rito na ke puke se ke mi di Daniel mo pozego ugo ke lunu tsike liro ugo appetite to train tsie restrain tsie ugo che Dio mi zuno che che vigo me ho che se ugo su pruzo vo vada modi ugo su che tekere che ugo menu che tekere che ugo su tslie che vi se che vi se che ju che vi togo pomakere togo mo che hutsiri Babylonian mie che di revino che vi to ju che vi to pa che vi togo sevori che Dio mi zikis che hutsiri su kabi bazudo Deri sokonunu Miachieo la shushu valivi deri zlo ke tse po ke tekelie su po appetite su control tsekelie tia how control tseli mo ke tsla theme ka kra ke me jeba ke tse addiction ko how nu parba ke tse self discipline u training tse ke tse musidi tsna ro tse pie tsele sen da ro selie von da ro voda dit sezumoma tsumoma vozumoma ke second thought puri ba mo da ke thimi ke lu shi ke bonu ba der Daniel nyo ko ke lu ha nu ngu ke lie uko su uko to ko ke khakere ke lie uko eslanu ga mu zukro rebit mu krido ke musu liro uko penyo fe diezenu che che capite America sono tsawada liro su tsihenu che ugo tejonu tu seto che la ugo sokonu muri che che ucho mo va pe shwali che vi ubi ka tachwali che vi soko sehenu che la ukro pe taseshira che la mosajo nu torau nu pe taseshira che la Jehovah Dieu nu pe taseshira che la sunu takemeti che lie u discipline che lie musuginu hakke shukakra terhegelie mu ke penyo fe ula khapye ke ba u ke penyo fe ubu zapu ke vitsu tu ba ke ke diu revienu hakka zatsu ke lie u ngotsu ke lie phasi ke vingu ke lie kirapu nu vorga u ke penyo fe kinu vorga tse hau mulie tie ha ko ha chakha do piko zeke seke tse ke diu mizu mozunu bada ke tiki o che penyo fa che pelle jose che terra che c'è Khriesarüüko ugo tu tsili lo che c'è ugo takemetili che Chielie vide metili che tslo che c'è Gesù zakidi sunu takemetili che Daniel nyo go talili ro Paul nyo go training tsili liro ugo ri tsili viso takemetili viso nipu ugo Krüesosuo do pie shumye ke lunu bamomu ye peteke lunu do pituzo challenges ko tuzo there you ke penye fu mo hokili ke sunu talie ke tsa Khriesarüüko zo shiritie u ke penye fu me holili ro haunu talievi popular culture hawe peer to chufaza die togo mo corruption to chufaza mi lalle ke tsa ke lulu tu mo u tu zaza u ke view tsele daliro ke hako ha tu chufaza 하고 reality 몰리 하고 개토 몰리 개토리로 우게 베뉴 퍼게리에 우게 베뉴 퍼시기리에 하우기누 개토 몰리 게비 하우기르 비바게츠조 테메켈루 바우시르 크리esarüüko 착해 미 배터리 하고제 게세바조 셔켈리누 즈즈케토 티오고 스크린 코누 오고 모바일 폰스 코누 티에 Kizu popular culture kikim hidi luzeshi ketsa temie umeka soke lu lele kemo ke lu sho ketsa sodomu gomara ke lu haidi luze ketsa ugo ke mura hakopete muba katolesunu puse ketsa kikim hidi Khrisami po morir me fupo porque lu seke me sabali toga o ke penyo fe diezenu bakeli ginu rebizo jisu e puse ketsa nyego nye khradar bitsri luli lo there ameno no ke par dieko ginu nyeko lulivi iketsa puse Daniel mu poseko uko ke kritsapo dieko silie fasike viko mulie
Babylonian me Khriesosielie u Diekepu ke diu mozuno Thekha Tsali governor kinu lady Thekha Tsali zoshuri chief minister office to come to zoshuri ogo mozuno sakazuri ogo rekotor get ledu yazo mu prime minister kinu come to get musuri pum mozuno Kerüsue ke Pfhe kropo tsadi Thekha Daniel mu puze kwa Nebuchadnezzar ke diu pum hopu sidi ko zevo ke tsitigi Poi push get alil ho, amasinu nulil ho. Deri uke penyo fukinu nutuo. Uke penyo fum hasi pele get. Putu puke vike ko pele damo get. Uke penyo fu hasi pele bagilie. Uke penyo fu pele di fukilie. Utum hasi pele damo get. U train tsipie, u discipline tsipie, u nutsukar myopie. Uke penyo fu ke pele haunu. Chasizu liro tie mahakwaha. Utu ke vike ko pele dali vi. Che mi cogetto chi vorrà che tu temi che l'uno remecroso. Daniel lesu prepede vosso liro. Daniel mu puse qua mi ugo tese vor che tigi ugo mi ugo tspe Babylonian mi tsawa tu che tsu nuno ugo training ti Dziesekhrietuo. Lesu da ko se di ugo peta Thejaphruonuo ko se di Babylonian mi futanyo ko jese di upeta philosophy ko jese di upeta the Kerüsuo ko se di upeta Babylonian mi haidi tsumukriya ki di bizgi ko hako ha se di ut ubu offert ugo zevorte ke ugo convert tsawatu ke tsu to repete puti ke nyota mi se Babylonian mi se Daniel mu puse o ke lu me hobadi nyo ke lu hau vilie, nyo ke lu hau unilie, nyo ke lu hau Mechü Tsali ke tse suri ke dimi mi se Nebuchadnezzar Darius mu Cyrus. Uko ke lu me hobadi uko tu uko kita ferda ke tse. Uko bo Babylonian mi uko tsudadi uko zevor. Neri uko ke lu ren uko ke lu me hobadi uko tu nyo vili ha di tu uko kita parda ke tse. Theo ke penyo ke peleunu Thekeshuginu Diezeunu Thekeshuginu take hoza ke tsa haunu temi ke kratatu zo temi ke krakizo haunu lubazo philosophy ti ke Kethodie ni niu ke umura bazo u sekechi ke tsa bazo lubazo ke tsa haunu e haivozo zo tu deriu Miachieo metsutulie Krista ke peleubu ke lugitulie mo Krista ke peleu ke lugitu ke tsa kizedi u discipline sepie uto Urchesedi, akapele ke luhaunu, ukepenyo for a crusidi ahanu lulia morsumuketa, sunu lerdi, luzeketa simple sedi luya kazauzo shuri, kunyemori kunye mie, poke lu vile, poke lu unilie, pushipirule, pusedi, poke vonu, votule keta mituo su ushipi vora ketua, ukepenyo fetie, pato haulanu, ukubu, gizunu, luba, ugoket tali too much lafu kill you. Uniu no tsotori luliro talanu pe kawaya kaza diu prekasa zu no ugo ngukilie mi puri ugo bauri Khriesarüüko miko kunyepo pitshurli di hunye a Khriesarüüko ba ka tsitiki ke tho akipus ke tsuwe di regret satamoli ke tula no tie nke se do zilije no tie mpe pilije no tie discipline tsilije ha hako nke lunu ke pelu metsuma modaliro nori kunye posheri aya hunye Khriesarüüko anichutiki how akipus ke tsuwe abo how tse zelie ke tsuwe no di nroda ke tse ke kati papuritse legende ke tsati nkivor ke tamudze tie u ke penyefe nretse ke ba nkr mpeta ke ba nyen din zrimi ko mpeta ke ba Pahakoha renedi nke lutsaker nyopie uke penyefe podunu chilike nyepuwe nke lusedi pakevi pakazatsutu okete mbunu ke hu pfmu pie kete seyu pfmu pie krokemeti sebaketo papro ke ko kapie nke lugi chipi bazo deri diesenu rebi hau mulitu nyepubu japie ubetetse tiene Nipu die ke vi po makeretsu ko sevor ko petso pe Khriesla pastor Pfhe Khriesarüüko give
미호 물에 뭐 빌레 뭐 개바고 냐고 베지리 바보 셰타스디 비프레레제 게스세 냐고 베실라사 give 빌레 뭐 개바고 바보 냐고 베지리 셰탈라스디 give 빌레제 게자 세냐고 베실라사 시크스번 못하시고 테카 Pethakeshüu Thekha Tsali khu Khriezosielie Kerüsuo ho Tsalalido Tsali khu Khriezosielie Kerüsuo Diekepu Tsali Krüta Tsalaseo Lidera Pethakeshüu Shetali Dilida. Khriesarüüko
Jedo Kerüsuo Ketosenuo li akrinyo Mechü eno Kekunizo Chielie. Hato chenu nye Pethakeshüu kimhe initiative za Pfhe pete mulerdi Kerüsuo keze kepekro kese pete Kepejese pesisya uko Thekhanu keze pete keze Mechü Tsali duo Jedo Kerüsuo Kehunu nyepu dienu urtsekile kose nyepu ze Kerüsuo Unno ho bali rosu se ke penyu Pfhe Kerüsuo mutie NBCC Youth Sunday pe modi u Khriesarüüko la ke chatlalie sidiko Pethakeshüu Mechü Tsali duo Ti peso to ke ba ko pe shwe no Diekepu bavado kumakewe ho kapi hitseli niku good no lerdi kese ke mo kile la ke tishi ka pianzawe Niepu no ke vikasa ho kapi hitsasa no makro ke vikapi hitsasa di hebu hematomatsa ko tsali yesu pro ko tsali dino niku Theha la lerdi no nhozunu si muzidi ndie prole ke ve ndie ranale dino niepu hera Pfhe pe kole dino Hu pe viko sale ke do no Thejaphruonuo kapi heketsa la ke tishi ka pianzawe Niepu hebu heri keze ko titsali no nrshu ke tsanza putsa ke tsa hako Khruomo hako memule ke do no he me popo ke tsa ratsu pesaje non ke me sarfu kapi he chusaje sidi niepu hebu hu ke tsa he ke vito se ngetsa he ke vito se nza putsa vole ke do no he Krüeso niepu he te ndino sikile ke vidino hebu he totsale ke viti he Hotzana ke baki no zele dino niepu siji ke vimi potsdino vozele ke ko niebu he ke Khruomo ke se no niepu he ke to ke ke penyo fukora shoya ke se niebu so ko Liezietsu ke no he Khriezosielie no champion ke putsa dino ke no niepu Khriesarüüko ke ka bu parino za putsa baya ke sa ala ke tishi ke sa niepu timi ke kra Zapuno unomo unidino Liezietsu yakatsa ako Kethola ke tishi ke pianzawe Ti peso togi ke ba hepo pe jewe no potike ve bavado pumakere ho kapi hetsadi niepu hebu Theha nhozunu lerdi simuzidi ndirana lekevi ndie pradino niepu her Pfhe pe kole kevi no potiha ko kapi heketsa hakola ke tishi ka pianzawe no jabye he me popo ketsa presaje he mengudi in Pfhe vorkim he niepu hebu Thejaphruonuo se he vietsala ledino he kitiki no vola lekito no he Khriezosielie no jabye he ketsa ho niepu hebu he ke vi ke sohrotiki niepu he Khriesarüüko ke dapye Dziesekhrietuo ke dapye he ke lakili otledino he ke lunul huvole ke to no he Khriezosielie mebu he ke lungu ke saginu nepu he ke hri ke to ke penyo fubor shoya ke tsa he ke penyo fu ngo ke tsa tsa ya ke tsa ke penyo fubor ke tsa mebu he ke lunu no ha ko si mule ke to no he Khriezosielie he bu no he ke khrie he Khriesa ke khrie house la padino nepu me khriela sele ke to no he Khriezosielie nu sanu je ke vi ha ko kabi he ke tsa ha ko nepu he bu ha ko sela padino me petso pe hila sele ke to sidi he ke lungu no nepu me bun sile dino ke diravino ke lakili no vole ke to no he me popo ke tsa kru he presaje no jabien ke dike hutsdino ke dike hunu no nepu Khriesarüüko dibu pardino zaput sabaya ke tsa ko ladi ke teje kapian sawe he Khriesarüüko nepu si Dziesekhrietuo Liezietsu he nieta heche deri he ke vito sedino nepu Liezietsu he budi tejangu lemo he ke hubudi he Khriesarüüko no tejangu Liezietsu che di ma ho ko pette kapise jisu arha kilio zanon ki ke Khruomo tejasa sawe amen